di abuci urang asin ke abuci iji menyoba YouTube IPA imta viral kot kia habis dipekan ke ulama dan ke tungku-tungku dakwah di seluruh Aceh. Wate ta telepon ta neng pegah abangan ji nomor ji ipu mati. Wate ta telepon ba WA hana diangkat. Tapi ji ipegah haba aku kekun ku ulama mengcungkat-cungkat ke ji. Ya ba. Jadi abu cik ku pegah ba drone. Nah ya. Drone ni ben nak jungkat ke ngli ku ulama nan dengar. Ben ni kunli ku lama hai abu cik hai. Ba. Tak lagi lantu nendu ina. Ba. Iron pegah hanaya tapi hati drone muduk-duk baju. Pula abu cik drone na dibayar le PKI dan tagonan. Atau na dibayar le Belanda. Ha? Ba. Drone na urung pelepah kena Kanada mantang. Ni syukur mantau. Mantang na kamu yang sayang ke drone. Ben nak pegah abang kongkon. Drone ni pegah nak konta di Aceh dan nak konta di seluruh Indonesia nuka. Pak anggota drone apa sih? Punya anggota ke drone nya, anggota kun ulama ita ilegalan tu. Lagi masa Nabi Musa nah. Lagi masa umat Nabi Musa yang ita ilegalan tu, ang ke drone singa ita ilegalan tu mian bati. Habis ni kun ulama. Nya awak ikut drone nya anu lahir bakbui nya. Ya ikut drone anggota drone nya anu PKI yang ni dak iklan dia awak.